Vježba broj 8. Le, li, lun, telin, evvelin, li'e, belin. U vježbi broj 8 dolazi nam izgovor takozvanog lam elifa, u kojem prvo čitamo vokal sa desne strane lama, u ovom slučaju i, li, pa onda sa lijeve e, li, e, le, u, thulletun, nezele, li edibe, rilethin, yadullu, jelid, welije, bel, li enne, belelen, beledun, weledeten, li rebbe, weilun.